الحمد لله رب العالمين نحمدك ونستعينك ونستغفرك ونسألك الكرامة فيما بعد ما لنا به جميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسلم الله خير فيه أفضل المرسلين وخاتم النبيين محمد على آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان خائنا قال للكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم النار. Šukrija te zahvala perela edevlese najbare se kovajtano rab sa esetonengro. Šukrija lahese najbare se ko prvo tam perela so čerđamen. So tinđamen te bijanđo, so tinđamen te bajrova, ani najšu živera koja samo oj ljelape poro oleste, a odjajte na marivera islam. Urihema u korku i prema Kurani Kerim inne dinne indro hil islam. Čačepala ih pravo vera koja je ljelape koromanetani, samo islam. Šukrija lahese najbolje sa emso počasti amen. E pa one penga mere Muhammedija sallallahu alaihi sallam. Šukrija lahese najbolje se emso cidiame da ripeda, cidiame da ritomina, so dinđame da di kao onur. O svetlo je bizo o lesro bičaliva meni panaka čvajna, ani tomina. O Allah subhanahu wa ta'ala tana odova kaz bičali ko pravo odemo, šajte pena datana o bičaldo. A kas mi kjela, bange drumote, džal, osa koma ručkano našao do, osa koma ručkano ti zabudaj. Nekatano salavatimo se dajmo prema romangu pengamer Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, obrekli bejt, asabja tabiinja, oprosakola manušakola ligarena rusučačapano drumo džukijamesko. Dive nekatano ratlokemo spasimo prameni kojamate. Amin, ja nam, amin. Qua do dive dešnjato dive oktobar, dulja da deš oktobar bež, ja pale dešto dive safera, hiljadu štašu, sarando to bež, palo hijđeti, hudba mari, hudrakava čera, bičinipe, Allah kestru subhanahu wa ta'ala oprost. Allah kestru subhanahu wa ta'ala oprost. Praštanje o grehja, tada Allah kestru najbarstro,
kovlipa, hem shukaripa, prema olesre robja. Odijatani jekotar osobine alahestri, sa sultano ov el gafar, okovakova budpraštini, jekotar alahestro šužona. Koborgod, jek manušte grešini, alahestro subhanahu wa ta'ala, oprostano, tano pana pobaro, pana bud pobaro, ando klaso grešini. Čak je hadisi kutsi beševa, koju Allah subhanahu wa ta'ala penela, kad bi jek manuš ovela grehja, bare sa kobortana i pu, Allah subhanahu wa ta'ala bi oles oprostini, sa odova, ali ko uslov, ako olesli telo, ako olesli pokajanje, tano čak čipano, ako tano iskreno. Enes radijallahu anhu gari sar şuyamar peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sar penjatano penja sar o Allah on najučo o Allah subhanahu wa ta'ala vačeržatano penava o čaveja e ademestreja. Sad dok molineja man emisitu emizi, to jest situ nada, opromo kovlipa kao prostinate grehija. Kao prostinate grehija kola čerđan, nakada nisamo važnost opro olende. Nakada nisamo važnost opro olende. O čaveja demestrija, čak te grehija teresen džiohavaje, to vero doborom budvare, a tu rodea madre to prostinav tuče, hvala me tuče kao prostinav. O čaveja demestrija, kada bi avea manđe grehonencar bare sari pun, ango saradova manđe nikas na čiđan saramal, to jest na pripisijan manđe nije kemale, me tuče bi avava isto odoborom oprosteja, to jest me bi tuče sa odovate grehe kao prostinav. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerim koja je kajete vačeri, koja je zumer, vidu 3 ajeti, penanda bismillahirrahmanirrahim. Ja ibadija allazine asrafu ala anfusikum la taqnatu min rahmatillah, inna Allahe yaghfiru zunube džamija, innehu huvel gafuru rahim. Vačer o robje mire, kola korkuri prema otumene grešinđen, manašaren o imizi, ano e Allah jestro kovli pa. O Allah, sigurno ko prostini tumane grehija, ovča će bud praštini, ovča će tano bud kogo, sasova čeržan ezumer, pinu 3 ajeti. Muhammed sallallahu alaihi sallam koji je hadisi vačeri ko aligare u muslimu Ahmed penana, Allah dželešanuh, pružini po vas svako rad. Pružini po vas svako rad, to prostini oko lenđe, kola grešinje diveste. Hem o pružini po vas diveste, to prostini oko lenđe, kola grešinje račati. Hem od dva džarko vel, sad doko kam, najkola kotar zapad, to je sad doko kam, najkola kotar aver čoši, nego te rasi kola. Hikaja, kotra mali hudba kja kao včera je hikaja, dik para mislite na ano vreme emusaso alaihissalam, kuri večeri da ano lesro zamani emusaso alaihissalam, džibđa čerđa jek manuš ko je ne baro grešniko, ko ana poštinja e alahestro šerijati, to jest na poštinja alahestro zakoni, ko grešinja bud, ko skoro grešinja prema sa o manuša o te kuri o džibđa čerđa. Ali od dva manuš, kada je drume ka predikat dželoti kol avri peste, te čerel bari nužda. Kod ova momenti olese sar bešljatano,
te penaki šorat, i to ali peste. Kod ova momenti ole se avela oeđeri. Avela le se oeđeri. Hem tad ov naklabam. A tada kada šinjak o Musa alaih islam su ov naklab, o Musa alaih islam va čerđa, sar džiđa čerđa, a džarem kispratinare. So značini, sauhine, sare džana sarine, pa ole si dženaza na kaklanini pe. Odjerat, Allah subhanahu wa ta'ala džala kusunu, Musa se alaihi salam, večeri Musa se panala, o Muso, ušti, dža klanin i dženaza, oko lebanu šesti su na kja. A Musa alaihi salam pučala Allahe, ja Allah, sostekla je na olesti dženaza, ke dovi ne i jekotar but lošno manuš. Allah subhanahu wa ta'ala večero lese panala, o Musa, tu men džanen ole ađare, sar lošno, ali ov čerča je bušu žo gest, bušu žo kotor, čerča je šuži buti, uri sebe pe odvar bučakro so čerča, pa ne ole se sa opostinđumu dva so čerčao. Pa Musa alike se laka pučala lake, najbare, pučala lake, ja Allah, šaljite mu to nevađe, kovao dva kotor, kovao dva gest, šužo, so ovče dža, so prostijale, daj šaljite mu to nevađe. Pa Allah subhanahu wa ta'ala olese mu to vipava. Odja rad make životi kol avri peste, koče neki. O hine iramo, oleso paono kotor, iramo hine premalo i kibla. Ali pa Angedero dova i nekoj beši bašnijani se manušen sarva čerena, sar na neme ko, ke dža avri tuti ti krove, sar na neme ko to palono deo, to vol irimo kotar kibla. Pa penalo se pisalo kod dva i tak prominđa počoši i salo hara vr strana. I na dvo momenti na kja. Evo dva šužo kotor su izbjegnjate na čelo dva gre, od lese polan, ne od lese oprosliju sa. Allahu Ekber. Diken ko zamo Allah subhanahu wa ta'ala baro. Ješu kako to su čeržao konavala hesro, ovo prostijali se sa. Po kraja, caritela poluka kotara kvasa šujan, sigurna amendra i si budkla na džajama kava. Sarna voljani amaro kotor, palono kotor, to vodi na mokotar kibla, a na samo opalno kotor karale pijane, nego ili anduno kotor, ke džate me ke pani, ili odolato maro deo na voljani to vol, ira mona kori kibla, nije odolačak na voljani to vol. Verovatno i si hem butegre šole kupatla, sali rime kotar kibla. Odolese probine ke džana avri tumende, iraren tumen, kotar aver čoši, a na premalo kibla, čak bimo savet muhminenđe, to jeste da mi konč kola virinera, kola mangenat izbeginen od la grehja, te na čereniše, a možda na džanjeđa kana, mo savjetu za kjenđe, ako stvarno prava vernici, te i kaleni šolja, te će onda ver strana, a na to vol premalo kibla. A od ova normalno tečeren ko na ela hestro najvaresro. Kore od daleko tore inšela sarsto šujam, manuš so promiđari, sirinđa po palno kotor, sar nagovoda nakori kibla, o Allah subhanahu wa ta'ala prostijani se sa, pari tumen, trudim tumen, ikale na kraj ikale to mare šole, prominjene čivne na ver strana, a ver čoši čive, sar nabi ovena premalo kibla. Od dva nekada men sa reći biđande, kura lo tano šoljako te čiđam, da li kibla, da li na dva nintesijamen, ala kana pošto Allah subhanahu wa ta'ala, ari plađama reča, ari uputijamen, diken te prominjeno kible, a ako na barke džanati koji na abritu mende, prominjena riku moro.
tomara čoši vrtiti menari lijevo desno, sad najbolena nakori kibla. Inshallah amaro rab, kovatano rab, saj se to negro, kad bi čala mes sari nego pravo drumo. Inshallah kova iskrena kao mare dove, hemo ala ko prostina menđo grehe, koja će džan do, hem biđan do. Ka raka men inshallah do razne iskušenja kovatane angedera mende. Ka raki inshallah Allah subhanahu wa ta'ala o islam, ka raki saj muslimanen. Ka rakem ko zagačeri inshallah pivera. Ka na Allah subhanahu wa ta'ala te barabini saj muslimanen. Pošto doborom ula sada, budu raz ula sada. Ko bud bare grehe, inshallah sad je nam neka će dokaj kupa. Amin, ja rab, alemin, amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.